tariki ni 14 ukwezi ni kwa gatatu umwaka ni 2026 turabakira none abakunzi bacu mu kiganiro cya siporo hano kuri DJP Global Hub. So turaza kuba tubafite amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu mikino, cyane cyane turaza kwibanda ku makuru y'i Burayi, ariko nyine ndi kumwe n'umugenzi wanjye muramubona cyane n'akajezi keza ka Manchester United. Leo Manchester United bimeze bite? Manchester United muri iyi minsi turimo turitwara neza, uretse shabundi twatsikiyeho gatoya, ariko twari tumaze imikino myinshi twitwara neza, uretse Newcastle yadukoze mu jisho, ariko Aston Villa ejo tuzayica. Ndakeka Leo mwamwumvise, turakwakira cyane mu kiganiro. So kuri menu yacu rero turaza kuba tubafite amakuru agiye atandukanye, turaza kwinjira muri English Premier League, turaza kugenda tureba amakuru atandukanye y'imikino ahari kuri wa gatandatu ndetse no kuri iki cyumweru. Ndetse kandi ntabwo tuza kuvuga gusa muri Premier League gusa, ahubwo turaza no kujya muri La Liga turebe imikino iri kuri uyu munsi wa gatandatu. Turaza kureba kandi n'imikino iri ejo ku cyumweru, ndetse kandi turaza no kujya mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga turebe imikino iraza kuba imeze gute kuri uyu wa gatandatu, ndetse n'imikino iri ejo ku cyumweru. Ndetse turaza kugenda mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A, turaza kureba uko byifashe. Uyu munsi hari umukino ukomeye cyane wa Inter de Milan ndetse na Atalanta Bergame, so turaza kugenda tureba uko bimeze. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'Ubufaransa Ligue 1, turaza kureba imikino ihari uno munsi biraza kuba bimeze bite. So rero tubahaye ikaze. Kuri wa gatandatu rero hari imikino igiye itandukanye muri English Premier League, iraza kuba ikomeza bakina umunsi wa 30. Hari imikino igiye itandukanye ku isaha y'isa 11 Burnley iraza kuba yakira FC Bournemouth. Kuri iyo saha nanone Sunderland iraza kuba yakira Brighton and Hove Albion. Ku isaha y'isa moya turaza kuba dufite Arsenal yakira ikipe ya Everton. Kuri iyo saha naho Chelsea the Blues iraza kuba yakira Newcastle. Manchester City nibuze kwakirwa na West Ham. West Ham. Manchester United izakina ejo na Aston Villa. Okay. Duhere ku mukino wa Arsenal n'ikipe ya Everton, biraza kuba bimeze gute ku kibuga Emirates? Urabona biraza kuba bimeze gute hagati ya Arsenal ndetse na Everton? Urabona ko muri iyi minsi Arsenal imaze imikino 3 itsinda yikurikiranya, aho bahanganiye igikombe, ndavuga Manchester City yaratsikiza kunganya. Ikeka Arsenal nta kosa ibuze gukora. Arsenal uyu mukino rwose amahirwe menshi nibuze kuwutsinda, kuko ndabona nta kosa ibuze gukora imbere y'abafana bayo ikina n'ikipe ya Everton. Nibyo koko Arsenal iraza kuba iri ku kibuga cyayo, kandi iyi ni match Arsenal ikwiye gutsinda, kubera ko urabona Arsenal ifite amanota 67. Hari n'ikinyuranyo cyayo na Manchester City kigera ku manota 7. Birumvikana ko Arsenal itsinze no mukino birashoboka ko yabikizemo 10 mbere yuko Manchester City ikina. So mbere yuko rero uyu mukino ukinwa hari abakinnyi Arsenal idafite, so ushobora kuba wenda wabatubwira tukareba uko bimeze, niba hari inkingi za mwamba ishobora kubibura, cyangwa se kugira ngo turebe uko bihagaze ku mukino wa Arsenal. Ikipe ya Arsenal nk'uko wari ubigarutseho iri ku mwanya mbere na 37, iraza gukina n'ikipe ya Everton, baraba bari kuri Emirates Stadium. Birumvikana ko Arsenal iri imbere y'abafana bayo. Arsenal igiye ifite imvune zitandukanye, ariko urebye imvune ifite nta rwitwazo ifite, kuko mbere y'uko ino season itangira yabanje kwikwiza kuri squad, yaraguze uko bishoboka kose, ariko hari abakinnyi bamwe na bamwe idafite. Urebye nka kapiteni wayo Martin Odegaard yagize ibibazo by'imvune. Nta kibazo mu gihe urimo uragendera abakinnyi Arsenal idafite kuri uyu mukino. Twakwibutsa abakunzi bacu badukurikirana ku rutonde ruhagaze rwa Premier League. Ku rutonde ruhagaze hano muri English Premier League, Arsenal ni ya mbere n'amanota 67, ikurikiwe na Man City n'amanota 60. Gusa Man City ikirarane, Arsenal imaze gukina imikino 30 mu gihe Man City imaze gukina 29. Ikipe ya gatatu ni Manchester United n'amanota 51, inganya na Aston Villa ya kane. Chelsea n'amanota 48, imaze gukina imikino 29. Liverpool ni ya gatandatu, Brentford, Everton iri buze gukina n'ikipe ya Arsenal ni ya 8.
twaba tugarukiye kuri ayo ngo ndakeka izo ngizo nizo abakunzi bacu bashaka kumenya cyane ndetse n'abanyarwanda. dushobora kuba twakomeza kuri match ya Chelsea yakirwa na Newcastle ku kibuga St James Park. Ubushize Chelsea muri Champions League Chelsea yaratakaje itakariza kuri Parc des Princes mu gihugu cy'Ubufaransa itsindwa ibitego 5-2. Urabona umutoza Liam Rossi yaraza kwitwara gute kuri uno mukino wa Newcastle? Urebye Chelsea umwanya ihagazeho amanota 48, umwanya wa gatanu, nta kosa igomba gukora kuri uyu mukino kuko urabona irimo irarushwa amanota 3 n'ikipe ya Aston Villa ndetse na Manchester United irusha amanota 3. Cyumvikana ko nta kosa iyi munsi iraza gupushinga cyane, nubwo na Newcastle atweretse ko ikomeye ubwo yatsindaga Manchester United ifite n'umutuku, ariko ndabona uyu munsi Chelsea ishobora kuza kwitwara neza imbere y'abafana bayo. Reka mbere yuko dukomeza uno mukino reka tubanze turebe ese umutoza Liam Rossi nabahe bakinnyi ashobora kuba adafite kuri uno mukino. Dufite umukinnyi witwa Levi Colwill wayize yaravunikiye mu myitozo aho yagize ACL, ntabwo baraza kuba bamufite kuri uno mukino. Undi muntu udahari turaza kuba tudafite Wesley Fofana aza kuba adahari kubera ikibazo cy'ikarita y'umutuku yabonye muri match ishize, ariko abandi bakinnyi bo bari ready baraza kuba bahari. Urumva ko Liam Rossi nta rwitwazo afite, agomba kurasa Newcastle. Nta rwitwazo rwose, bagomba kwiyunga n'abafana bayo kuko basuzuguye bikomeye cyane ikipe ya Paris Saint-Germain. Reka dukomereze rero ku mukino w'ikipe ya Manchester City iraza kuba yakirwa na West Ham. Urabona uno mukino wa Manchester City umukino uraza kuba umeze gute? Umukino uraza kuba usobanuye iki kuri Pep watakarije kuri Real Madrid ibitego 3-0. Urabona ari ikiyaza gukora kuri uno mukino kugira ngo akomeze asatire Arsenal. Ubundi nakabuza iyi match Pep agomba kwitwaramo neza, agomba gutsinda kuko ubushize yaranganyije kandi ari muri kuruse, ntabwo aratakaza igikombe kuko imikino cyari myinshi. Arsenal ishobora kuba yatsikira Manchester United ikaba yakomeza kavanze ikaba yanagitwara. Rero kuri uyu munsi aho iri buze gukina ikipe ya West Ham iri ku mwanya wa 18 rwose mu makipe amanuka n'amanota 28, mu gihe Manchester ya kabiri n'amanota 60. Ndumva nta kindi kintu cyo nta rwitwazo Pep Guardiola afite uretse gutsinda umukino gusa. Njye ndabona rwose uyu mukino abakunzi bacu rwose badukurikira babyumva iyi match Manchester ntabwo ifite kwitakaza. Biragaragara ko West Ham ni ikipe nayo nubwo iri mu myanya mubi ariko imaze igihe yaragarutse. Ko ndakeka imaze iminsi igorana kubera ko hari abakinnyi yagiye yongeramo mu kwezi kwa mbere. Rero Pep urumva agomba kwitonda kuri ino match kuko West Ham nayo ni ikipe iri kugenda igaruka, ariko usibye ko Pep Guardiola yashyizemo abakinnyi mu kwa mbere yongeyemo abandi intwaro yazishyizemo. Rero urumva ko kuri iyi match nta rwitwazo afite, agomba gukora uko ashoboye akareba uburyo yatsinda uno mukino nubwo bitaza kuba byoroshye. Iyi match agomba kuyitsinda, ntabwo byoroshye. Muri Premier League bijya bitungurana, ikipe ya nyuma ikaza ikakubuza amanota. Urabizi Wolves yanganyije na Arsenal, ari ibintu ubona bidashoboka, ari ikipe ya nyuma. Ariko iyi match Manchester ndabona rwose amahirwe menshi nka 65% ni ugutsinda, 20% ni ukuba banganya, akandi gasigaye ni aka West Ham, niyo mahirwe ya West Ham. Urabona ko Manchester City imikino igiye kureba imikino 5 iheruka ntabwo West Ham izi gutsinda Man City uko bimeze. Uko tugiye kureba muri phase retour ikipe ya Manchester City yaje kubitsinda ibitego 3-0 kuri Etihad. Urumva rero abasore ba Pep Guardiola ndakeka kuri no match nta kosa bemerewe gukora, kuko ikosa ryose bakora ikipe ya Arsenal iraza kuba ibaterekamo igitego, iraza kubashyiramo ikinyuranyo cy'amanota agera ku 10. So urumva ko rero abasore ba Pep Guardiola bagomba gukora uko bashoboye bakaba bagira icyo bakora ku kibuga cya West Ham. Bagomba gukora iyo bwabaga kabisa. Aho ngaho ndakeka mu Bwongereza sicyo twabwira abakunzi bacu. Mu Bwongereza ndakeka ari ayo makuru twabwira abakunzi bacu, ariko urebye ukuntu urutonde ruhagaze harimo kuruse ikomeye cyane ku mwanya wo gushaka itike ya Champions League. Urabona dufite Arsenal iri ku mwanya wa mbere n'amanota 37, dufite Manchester City n'amanota 60,
dufite Manchester United n'amanota 51 inganya na Aston Villa. Chelsea the Blues ifite amanota 48, Liverpool 48. Urabona ko iyi myanya ine urabona birasaba agatuza, kubera ko urabona Liverpool na Chelsea kongeraho na Man United na Aston Villa, urabona ko ziregeranye cyane, birashoboka ko kuri uyu munsi wa 30 rero birasaba ko aya makipe ataza kugira ikosa yemerewe gukora kuri ano makipe mato yagaragara urebye hasi. So rero amakipe ari kurwana n'ubuzima ni West Ham ya 18, Burnley kongeraho na Wolves ya 20. Iyi ngiyi yo twavuga ko iri kugenda ijya habi cyane rwose, iri kugenda imanuka rwose. Reka dukomeze tubwire abakunzi bacu updates zihari muri La Liga mu gihugu cya Espagne. Kuri uyu munsi nabwo hari match zigiye ziteganyije ku isaa 11:15 ndetse n'isaa 9. Match y'ubumbura izindi ni ya Girona na Atletico Club ndetse na Atletico Madrid zaza gukina na Getafe ku isaa 11:15. Izo nizo match zihari numva zidakanganye. Wenda match twatindaho gatoya ni match ya Atletico Madrid. Atletico nayo imitwara neza muri iyi minsi muri Champions League, murabizi ko yitwaye neza. Atletico Madrid urebye ni ikipe utamenya ukuntu imeze. Uyu mutoza wabo ubona nyine afite ukuntu ikipe itari seriye cyane muri La Liga, ariko reka wenda dutekereze ko iri ku kibuga cyayo ishobora kuza kugira icyo yakora imbere ya Getafe. Ariko iyo ni morale nyine ku bakinnyi, ni morale ku mutoza, ariko tujya tubona ukuntu nyine igorwa cyane muri La Liga. Ariko reka twitege wenda ko iri ku kibuga cyayo iraza kugira ikintu ibasha gukora, igakomeza kuavansa nyine muri La Liga. Biri ku mwanya wa 4 aho iri amakipe ayirinda ni Real ndetse na Real Madrid na Barcelona. Gusa amahirwe menshi no kumukina dukomeze rero ku mukino wa Real Madrid yaza kubikina n'ikipe ya Elche ku isaha y'isaa 4. Ni abasore ba Alvaro Arbeloa bafite morale nyuma yo gutsinda ikipe ya Manchester City ibitego 3-0. Urabumva ko ni morale bafite, ni akamorale kazamutse, ariko urabona ko Barcelona ikomeje kubarusha amanota 4. Barasabwa ko bashobora kuba iyi kipe nta kosa bakoraho, bagomba kugerageza nubwo bafite imvune nyinshi zitandukanye, ba Jude Bellingham, ba Kylian Mbappe badahari. Dufite abasore ba Alvaro Carreras badahari n'abandi bagiye batandukanye, ariko agomba gukoresha intwaro zisigaye kugira ngo arebe ko yakomeza kwavansa kuri iki gikombe cya La Liga. Nibyo agomba gupushinga akatwereka ko ibyo bakoze kuri Manchester City babimeritaga, batsinze bamerita. Rero n'aka gakipe ka Elche mbona Katarino umwanya kariho ntabwo kanganye. Urabona ko Elche ya 17 ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 26. Urumva nayo ni ikipe isanzwe, ntabwo ari ikipe ikanganye. Simbona ihagarika Real Madrid iri muri kursi na FC Barcelona. Igomba gutsinda umukino kugira ngo na Barcelona izaze ifitemo ubwoba bw'uko Real yayisatire nibura ari imikino kimwe. Ariko urabizi ko izi shampiyona zijya zigorana cyane mu makipe matoya. Abashaka gukora uko ashoboye akaza agakura, ukajya kubona akuye nko kuri ano makipe makuru ukabona yakuyeho amanota. Kuko n'ubushize umukino bakiniye kwa Elche, ikibuga cya Elche baje kunganya ibitego 2-2. Urumva rero ko ni ikipe igerageza kugorana cyane. Urumva rero abasore ba Real Madrid bagomba kugira ikintu bakora, bagomba gushyiramo imbaraga kugira ngo barebe ko uyu mukino baza kuwutsinda. Gusa ikipe ya Elche imaze imikino 5 nta ntsinzi ibona. Ikintu gikomeye yakoze yanganyijemo inshuro 2, nubwo na Real nayo yatakajemo inshuro 2 zose mu mikino 5 iheruka. Ariko ndabona uyu munsi Real Madrid iza kwitwara neza mbere ko mbibona. Nubwo match ibanza banganyije 2-2, ariko ubwo ndabona Real yatweretse ko yiprovinze ubwo yatsindaga rwose itagifata gusa Manchester City. Rero kuri uyu munsi urebye ukuntu urutonde rwa La Liga ruhagaze, ikipe ya FC Barcelona ifite amanota agera 67, ikurikiye na Real Madrid y'amanota 63. So ikinyuranyo kiracyabura amanota 4. Urabona ko La Liga uko byagenda kose izaryoha.
amakipe ari gukubana, urabona ko tuzageza ku munsi wa 38 hakirimo ihangana rikomeye cyane. iyo Villarreal na Atletico barushanwa iminota rimwe, harimo gukubana cyane. Reka dukomeze reka tubageze izindi updates ziri muri igihugu cy'Ubufaransa Ligue 1, aho hari match zigiye ziteganyijwe ziri uyu munsi hari match nyinshi, gusa ziratangira ku isaha saa 12. Lorient iraza kwakira Rennes, Angers iraza kwakira Nice ku isaha saa 2, ndetse na Monaco irakira Brest ku isaha saa 4:05. Urabona ko mu gihugu cy'Ubufaransa ho nta match zikomeye ubona zirimo, usibye wenda nk'ejo ikipe ya Paris Saint-Germain nibwo izakina, ariko indi match dushobora kuba twababwira ni Marseille yaje gutsinda Auxerre igitego 1-0. Mu gihugu cy'Ubufaransa ndumva abantu baza kujya kurebamo, wenda harimo utumatch tugiye bagenda bakunda. Buriya hari abantu baba bakunda match zabo, bakunda imikinire yo mu Bufaransa, naho tuba tugomba kubigeza update abakunzi bayo bagereyo barebe nta kibazo. N'izo match zari zihari. dushobora ko dukomereze mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Serie A, turebe uko bimeze naho. Mu gihugu cy'Ubutaliyani dufitemo match ikomeye cyane, match iraza kuba itangira ku isaha saa 10, match ya Inter de Milan n'ikipe ya Atalanta Bergamo. Iyi ni match ikomeye cyane, ni match ifite icyo isobanuye kuri Inter de Milan, kuko Inter de Milan iri ku mwanya wa mbere, urumva ikeneye gukomeza yavanze, ishaka gushyiramo ikinyuranyo hagati ya Milan, kuko harimo ikinyuranyo cy'amanota 7. Urumva rero kuba batsinda uno mukino bari ku kibuga cyabo, ni izindi mbaraga baba babonye zo gukomeza gushyiramo ikinyuranyo hagati. Urabona ko mu Butaliyani rwose ikipe igitinyiro Juve yahoranye Inter imaze kukigarurira, imaze kwigarurira abafana mu Butaliyani, irimo iratsinda cyane muri iyi minsi, kandi n'umwaka ushize yarabikoze. Amakipe yo mu Butaliyani bamaze no kugira amakipe menshi agiye akomeye, usanga bafite amakipe agera kuri 7 akomeye, ariko ikibazo bafite nabo ni uko mu irushanwa rya Champions League ubona ko nta kintu bakibasha gukora, ubona ko basubiye inyuma cyane. Abatoza babo sinzi ikibazo bafite, nta bantu ubona batazi gutoza nyine irushanwa rya Champions League, ariko ubona ko muri shampiyona naho bagerageza kugenda bakubana cyane. So iri ni match ikomeye cyane kuri Inter de Milan, so iri mu rugo, ifite avantage imbere y'abafana, urumva rero igomba kugira icyo yakora. Updates zarizo abantu bagenda bakareba imikino igiye itandukanye, umugabane wawe irahari muri weekend aba yuzuyemo imikino igiye itandukanye, abantu bashobora kuba bagenda bakareba rwose match bakinjoyinga muri weekend, cyane ko champion zose ziba zagarutse bagenda bakareba. Premier League harimo match zikomeye twazibabwiye, Arsenal na Everton. Ushobora kuba bajya mu gihugu cy'Ubudage saa 10:30, match ya Bayern na Leverkusen. Dufite match ya Real Madrid saa 4. Uyu munsi hari match abantu bagenda bakareba, bakagenda bareba match zigiye zitandukanye.